Menimcha, bugün bir resmi sözler gerek değil. Bu sahneden Amerikan yenikinin matbuat sözü dinleyen yankırasın. Mak şişeki. Kişi. Selam sizge. Yürekten kilesiz şekilde. Ayaklarımızda tuzan. Bitiniz tirlegen, durup yağıtınız olmasa. Mene şulay, siz minnem aksizligimni kişiririz. Bir küpten indi kişi uzakta durgadan yok. Haman yalgızım, haman yalgızım. İşmasam, yanımda birer gülenşip olsaydı, siz görəsiz, min bir şükür tübünde oturam. Eğlenmemde, yıkta bulup, kırıkkım eğilip yotar. Şükürden yukarı anda, direğinde nerse var, nindi şeşekler ise, nindi kuşlar ise. Yollardan kimler ödüp gider, min birsinde bilmem. Eğer min yalgız, benim baş üstümde Irak'ta, büyük Irak'ta nurlu gök. Günler boyuna men şu şiksiz, tüm kaparaktıram. Her tan bilen men koyaşlı ışıkta gidip alam. Bar anarga gına korap, onun ardından gına niyerip men günlerimde gerer. O dert oynağına barayım, benim için gına balkı gıdır. İndi bayrağından ene şu kol eğimi ardında yaşırıngeç, onun sıngın oğları benim koyup, kızıl yüzünden zıngına oynap, akırıngına süneler. Gün bu metni şükürtü bile dışarıp tutkandık, buluysuzdur. Bu çirde kişkine güne jırnan kına bir de çağılıydı. Biz mek şeşekleri, gül şeşekler, islesirinler, şımırtılar, almağaçlar, kuraş ekleri, şiyeler, onun yemli bizekleri, onun demli jmişleriydi. Yine bu şükür orununda ise biz mek şeşekleri, kayşandır, zur tüverek bir tüter bulup ise buduray idik. Biznin ne kurtamızga o, gün batıştan kelgen yırtkış akşı ağır bomba taşladı. Biz yanardağ ağzından atılgan utlu tufrak hem gül bulup havaga ırgıtıldık. Bu göz açıp yumgan şey oldu. Sımrat eden hem tuzan taraldı. Titrep gitkende görüngen kıyaştan yonadan bir nerse de bulmaganda balkıydı. Meni de onu yana oranımdan gördüm. Başka bir nerse de görmedim, hem görürge mümkün de tügülüdü. Bombanın vadıkları belkim çirge kılıp biterge bildirmegende. Min birden bölmek oğlu. Kiri üz urunuma mine şuşu şıkırtı bine ışık düşken. Min diri, min yonadan jir koyunumda, üzümden tuğup üsken urunumda. Kum birdikleri katı dip durmadım min. Sularga dıngı yok dip zarlanmadım min. Bürttüm, şıttım, tamış verdim. Hazır kuresiz. Sıvı bir şeşek bulup üsip utıram. Biznin ilke zayıf meklerinin neslin buradan almadılar onlar. Kızganış haşeretler, kişi nigesiz şu kadar mine sıklanıp koruysuz, mine uyaltasız. Yaşaramıyor, sizin konuşunuz şu kadar dansıp mine. Sizin şunday, yukarıda basıp durduğunuzda da edip bitirgesiz şad edin. Siz İbrahim'mişe minip yaramamıştınız. Mine isteme minip kaldırmandan ağır kulvarınız bile sokulmak günah mine tutup karınız. Ama işte
Rahmet sizge, rahmet. Kom üstünde kalgan izleriniz minni işin mikrobanlığı ötüşünün живы tını bilen yüzüme suabının her vakit isime düşürüp durgan en kadarlı izlerden olur. Bundan son min bir kıyaşka, bir sizin izlerinizge karardım. Çeşegimnin her yaprak şığı bilen sizge isenlik, sizin tuğan ilinizge, gülbakşalarga kaytığımızın yurttaşların dileydirim. Siz bilseniz biz şeşekler kişilerini nişik siyer, nişik ağır yanında bulurga yarataydı. Min uşanam, min tırmışının men dip etmemi şeşeklerinin kişilerden bir vakitte de ayrım ağır bilen vakitlerin min yalgızlığımından hiç de zarlanmayın. Kişi, siz gitarya jiyinasız, sizden ayrılıp kalın ağır mina. Siz kişir ismini. Bu dik vakit bağına. Siz varınız. Hayırlı yıl sizge, yırak yollarımızını jinelildiniz. Siz gün batışka toba varasız. Sizden dokanlı soğuşlar gitar olur hem adımımızını belki büyük gövdeler, kara kisevler aşağı biterge olur. Lakin min dünyanın mutluluğundan duymadan, kanında anlı madur derecelere yalgız sümer sizni terkten adımımız ardından şeşekler kısıp kalın dileridir. Her tüm hem kanundan beraber şeşeklerinin rahmeti sizni mendilikten emekitge etsin. Huş kışım, huş atayım sizge. Amerikan Vermin 1944 yıl. Kızlar, yigitler, eligine, dalgata buluş barımızga da etip çıkardı. Bizden, Edip'nin heykel eskizlarına konkurs ilan edecekler. Hem barımızı da katlaştıracaklar. Edip'nin skiri bulgaç, onun heykeli de bulurga geçtiler. Değişmesen kuvvetli olurdu. Emin vardır. Emin Hanım'ın heykeli bulur gibi boşanma. Çünkü bu bir şun değil, değil. Kafalarını etmek kılar. Ana indi Edip ikenin sinden yaxşı bilişi yok indi bizni kursdayın. Maktabdan birli iğrenemedim. Hava dinlerim daldı. İğrenem. Hamanda iğrenem. Bilesiniz kişiler. Emirhan ağa bize heykelinizni koya koyup megenleyip sırasalar. Müebbette yukarı ıslan dağın көрсетірейdim diye. Kazan tiresinde ağandan da büyüğüne burun yok. Eminim şuşa, bizi matur, bizi tar fani dünyaga büyükten mağruruna karab tasir ederdi. Oo, bizim alaydı. Böyle Feride, annemin de urnu bilgili, biz onu halletmeyiz. Emine heykel eskizlarına yığıntı yasıyalabız. Hıyalı. Bizden işe studentların sözüne kulak sağlar derlesin abi. Mine solarlığı gibi bir şeyler gerek. Benim de ezberlemeye başladım konkurska. Benim ideyalarımla, eskizlarımla ezber. Yarar eybet bulgan, Allah yerden bilsin. Baktaş da okuyalım. Bir anda yakiyeni kaçalım. Kıdayım. Gidin bana. heykeline oğlum. Kuşkene Edip uçağına heykel koyup da durmasaydı. Evet. Güzel kızlar, bu setem. Yani bu benim işlenen eskizler. Evet. Kararız. Mine. Şuyma. Dik oldanı kaydıp koyan. Bu benim eskizler, bu benim ideyalar. Burluysa tuğel.
Kızlar, emine bunisi in yaratkanı. Kara güzeli, bugün güne yaşadım. Mine bundan koydadır, işiz kıngırav bulurga tiyiş. Mine tek boya urnaştırırga bilmeyim eli benim işiz kıngıravını. Bu yine de dağa kurmetrede. Ay kızlar yigitler, bakırısız siz yine. Sen nineyden kırar, adli bu kırar, iş yiyindi. Yara, iyiş. Gireceğim seni. Hala binden biri diyelim olsun. Emirkan yedi gibi bu. Soklu toyakta toyanır. Vaydik buna toyaktan bu suçlarına. Ne var ki bu zaman? Dokkan kara okulur bitik takımlar. Kıngırav. Menimşe. Heykelde eşiksiz edikinin ruhi dünyası şavalarga tiyiş. Anın obrazın kabarga tiyiş. Kara Feride obraz dibinde, o git Türkiye basırda yaşayan Tulgali Dübel, onun turda bir bu fotolar, hem topşurular var. Yok, bir dışkı kıyafet durumda eğitmeyeyim. Bile. Feride dursaydı. Bir, Tungazay, obrazlar ustası olarak sizge şunaydı. Kişinin obrazın açıkları için adın işki dünyasının, ruhi dünyasını öğrenirge. Kim bu kişi? Şunlap. Kimsin o? Emirhan Yeniki. Emirhan Yeniki haqında 10 fakt. Emirhan Yeniki, Mirzo Nig'matjon Ahmadjonov bilan Bibi Xadisha Habibirahman qizi Yenikiyevlar oilasida bir vaqtda o'lib borgan 9 boladan so'ng qurbonlar shovut nazrlar etib so'rab olingan 10 bola. Nig'matjon Mirzo ulug' tug'an kunni Qur'on kitobini 1909 yilda 16 fevralda Panjshan bir kun dunyoga kelmish o'g'lim Amirxonga hiba qilib berdim deb yozib qo'yadi. Amirxonning zamonida savdogar malay deb komsomoldan chiqaralar. Kommunistlar partiyasına ulug' zikrini. Buyuk Vatan So'g'ishining boshidan oxiriga qadar harakatdagi armiyaning xo'jalik ham qorovul chestlarida ryadoviy soldat bo'lib xizmat etadi. Frontda yozib borgan kundaliklarini so'g'ishdan so'ng 45 yil o'tkazgan dunyoga chiqaradi. So'z shashaga povesti bosilib chiqqach, g'oyat keskin tanqidga uchraydi. Rasha asridagi uzoq kitob etib bostirilganiga atollarga qarab hikoyasi 16 yil bostirilgan. Abdulla To'qay ismidagi davlat premiyasini birinchi topqir 1967 yilda qo'yilib da, haligi premiyani 1984 yilda 73 yoshidagi olgan. 1989 yilda 80 yoshida ona Tataristonning xalq yozuvchisi ismini beriladi. Emirhan Yeniki 1909 yilning 17 fevralida dunyoga kelib, 2000 yilning 16 fevralida voqelikqa tushadi. Adabiy tanqid Emirhan Yenikini Tatarning o'zini o'zgartgan adib deb bayonlaydi.
әтисе түзіп қалдырған шешелеріне де 47 тармақ. Һәм ең қызығы шул ки, аның әтисе шул 47 исемне бір нинди шығанаққа да таянмыйша үз хәтереннән алып яза. Subhanallah хәтер. 47 тармақ. Великий тере болса, бик бұрынғыдан келген фамилиялар бір табырдан. Һәм Қарғалы халқы үзен төмәнле. Бұрын заманнан алар 10 мең башы, Алтын Урда заманында 10 мең башы булып торганнар. Морзалы исә аларга дөрес булса, монголлар вакытында ук бирелгән. Морзалық десең, ул аңа нәрсә биргәнсең? Эшлеген әйткәндә берни дә бирмәгән. Ул аны беренче тапкыр сугышта булган сезгә. Чөнки морзаларга казар мәйданнарын себертмәгән. Менә монысы әйбәт. Татарда бит әле Шабаталы Морза дигән әйбер дә бар. Анысы нәрсә? Бәләбәйгә барганда итектән дә читектән, бәләбәйдән кайтканда шабатага итектән. Менә Каргалы дигәндә. Әмирхан Еники ул Каргалыданмы яисә Дәүләкәннән? Җәмәгать, без барлык сорауларга да җавапларны Әмирхан Еники үзе язып калдырган истәлекләреннән табабыз. Минем туган җирем икән. Каргалыда туганмын, Дәүләкәндә үскәнмен. Дәүләкәнне мин Каргалыга караганда күпкә яхшырак беләм. Әмма Каргалыда 150 елдан артык яшәгән нәселебез бар. Атакай, сәүдә эшләре буенча Дәүләкәнгә барганда, миңа бары яшь ярым гына була. Атакай, Дәүләкәнгә сәүдә эше өчен генә күчми. 9 баласы бер-бер артлы үлеп барган бәләле урынны ташлап, яңа урынга, яңа өметләр белән күчә. 2 елдан соң 11-нче бала булып Илдархан исемле энем дөньяга килә. Тагын бер малай. Барлык туганнар да безне 2 бөртек дип йөртәләр. 2 бөртек. Яшьләр, Әмирхан Еникинең нәсел дәвамчылары бармы соң бу үсүгендә? Бар. Кызы Флора ханым, оныгы Рөстәм һәм бик күп туганнары бүген биредә. Ул бездә саклана, безнең гаиләдә. Ул бик кадерле әйбер без өчен. Зур рәхмәт. Бу менә безнең әдинең хезмәтләре өчен сезнең язучылар союзына, мәдәният министрына бездән безнең оныгы biz tuğanlarımız bugün gidip bir zor rəhmət sizə bir tozgunlandım. Sizləri də unutub edim. Bu bizə bunlar yıldan düşlər yəni bir zor rəhmət. Siz anı hürmətliysiniz, unutmuşsunuz. Biz gideriz indik biz. Siz kalarsınız yaşlı ediden sizge de bir zor rahmet. Bırak, sen eliyle nasıl diyeceksin? Нәҗипкә кияүгә чыга алмыйм дип әйтте. İnsan, Necip'te mi? Әйе, Sebep? мин яратмыйм аны, әти. Hatta sen ahmak kızın nerse işlegenini bilesin. Anlıyorsun mu sen bu işlerdekinden ahra nerse bilen bitesin? Bir yıl boyu bardak bir işi çıkarken gidip
içim pahmet. Birovda bitsenin ya Rabbim degenin dışında olmayacak. Her gün bu kızın namusunu yuvapkandır diye yaşa. Sizesin Müslümanı kurulun. Kızgın asayt. Sen babaş başlapkan ara yutulmağız. İşlep biresizmi? İşlep birige de hakkımız var. Vağda birgen sizin birik değil. Şul şaptan dişler isterin kundallar. Vağda birgeç toşka. Vağda iman. Yaratı bitirmesinde şara değilsin. Eğer indi birer hikmet kılar kavlarsan, biz özümüzün ota-ana hakkından faydalanmaya mecbur oluruz. Biz senin ağabeyin için de yaşap durmuşsak için cevabıdır. Biz senin ağabeyinini de bizni de kuruluk atışırken koymalıyız. Adi, kımlağı zalimine zimkar. İmbit vağdan ihtiyarsızdan birdim, siz kıstağına kura birdim, imbit anı baştan ok yaratmaydım. Vağda bir geç yaratıp gitmemedi kuladım, lakin yok iken yok. Yaratalmayım iken bit, azgına da bulsa da yaratalmayım iken bit. Şulay bu kaç neler işip yevgaç çıkalıyım. Kuruluk! Romantik balalık özlenirse bu vakıdet yapısız karacak makkarar. Yaratmayı mümkün değil. Mücadele ana, şabulman, yavuşup girirlerle. Hayır. Nerse silep dururlar. İndi ışıdıkken, sen kızım, Necip'le kız. Namus işi.
үзенә охшый дигән сүз бар. Мин, мәсәлән, һәрбер эштә гадилекне, табигыйлекне яратам. Һәм шуңа күрә әсәрләремне дә мөмкин кадәр табигый, гади итеп язарга тырышам. Шулай ук мин ачык, ихлас булуны яратам. Һәм әсәрләремдә дә фикернең ачык, хисләрнең ихлас булуына омтылам. Аннары мин ялганны, фальшны, ялагайлыкны бер дә яратмыйм. Һәм язган чакта шулар начар ис кебек кермәсен дип бик сакланам. Иҗат эше минем өчен башта ук шәхси эш. Өзлексез уйлану белән бәйләнгән намус һәм күңел эше иде. Мин бары тик үзем белгәнне, үзем ышанганны гына язырга тиеш дип уйлыйдым. Ләкин бер бәхәс чыкканда миңа әйттеләр: "Син үзең белгәнне, үзең ышанганны эшеңдә калдыр. Ә безгә без таләп иткәнне яз", диделәр. Ләкин эшеңдә тумаганны заказ буенча язу юк. Мин моны аңлый да, кабул итә дә алмый идем. Кыскасы, мин әдәбиятка авыр килдем. Узак килдем. Бик узак вакыт әле үземне язучы дип атарга да кыймыйча йөрдем. Чөнки әйберләр авыр уза. Кат төзәтергә туры килә. Бик күп бәхәс, тартышлардан соң гына үткәреп булырга мөмкин. Редакторлар гадәттә шикле әйберләрне үткәрмәскә тырышалар. Чөнки соңыннан берәр җафасы килеп чыгарга мөмкин. Ә үткәрмәгән өчен беркем алдында җавап бирәсе юк. Кайвакыт әнә шулай тауга каршы таш тәгәрәткәндәй азапланырга туры килде. Şimdi evine kolunu algaç okup çıkmışı taşlamasın idi. Okup çıkandan sonra ışansın idi. Üçüncüsü gizme unutmasın idi. Kumlarında kalsın idi. Ben şu halinde talapka yuva biri elbette zihni işkidir. Diyorsun kendi. İyi işkidir. Yazılan şartta bir talap şankeden sözü getirileri geldi. Bir an önce bir kuşuna giden hakkında tıraşıklardan indik, yaptığımızı min alay kes patron yarışlardan bulmam diyordu. Бары синең эшеңә яши башлады. Барысы да сиңа, барысы да синең ашарына. Хатын кыз мәхәббәте шундый. Үзенә дин яңа булсын. Бәхетне дә, рәхәтне дә үзе биреп кенә таба ала тик. Үкенечкә генә булмаса ярар. Ничек җырлый Дәләби, тәрәзә төбенә утырып, дәресте бем рәваж имеш, хәләл имеш, рәваж имеш, хәләл имеш, хәләл җефтең булам ди имеш. Рәшидә җимешләрнең иң татлысы һәм тәмлесе. Өйләнү мәсьәләсенә килгәндә, әгәр шуннан да Рәшидәгә өйләнсәм, mümkün iş bu. Yok, әллә өйләнер өчен саф кыз гына булырга дигәнме? Ha? Yok. Исәп белән ишетергә кирәк, миңа вакыты җиткәч, саф, кул тимәгән кыз табылачак. Рәшидәне ташларга? Әле өчен ташларга? Минем кебек бер ялгыз атның аның күңел юаткычы булырга тиеш түгелме? Ничек диләр әле? Сөяркә диләрме? Рәшидә сөяркә булыр өчен шундый уңай, шундый кулай хатын. Үзе япа-ялгыз, үзе шибәр артистка мондыйларны бит кеше эзләп тә таба алмый. Юк. Ташларга түгел, ничек тә озаграк саклап тотарга кирәк. Күпмегә кадәр бу сузылыр, вакыт үзе күрсәтер. Күрсәтимме?
Şuyman. Kulüme diktirip bulayken. Ya köp mü durasın bu? Күп отырғанын сұрама, мен әні сыйға бүләк етіп кетті. Bular qabul eta olmaydi. Тоқтады, Рашида, оңаман, неше қабыл ете алмайсың? Мен бетаны шын көңілден сыйға бүләк етіп кетірдім. Рахмет, lekin baribir qabul eta olmayman. Aytmagan bo'lsam bilan. Bular sizning sizdan tiyman olashaq tug'ildi. Bu ne işin tağın? Shulay. Nomusim qushmay. Hurlanam. Bular tug'ildi, tular buyuk. Gajep. Bir darajatlarda urindim. Biz dediğimiz kişiler olmasın. Ne haberini girer, ne haberini alan, lekin istiyor kiretmeyin. Нәрсе қазір? Кері алып кетейін бе? Yok. Kaldırmayın. Akşasın durun. Қараңдар, Рашида. Міне мен нендей жүз білен сенен ақша аларға тиеш. Сен анысында ойладың мı? Bilem. Kalemin, John. Seni ihlas көңілден meni қуандырырға тілегенсің. Рахмет, рахмет, lekin resimini de onunla. Qabul ете алмаймын сенен бөлек. Бигрәк тә менә синнән, бигрәк тә хәзергедән авырчык. Рашидәкәй, ярар бүләк булмасын, бүләк түгел, ярдәм. Ярдәм итәргә хакым бардыр бит инде минем сиңа. Менә бит инде 7 ят кеше дә бер-берсенә эшли. Ярдәм. Ярдәм. Ярый. Ярдәм булсын. Ярдәмгә мин дә каршы түгел. Менә нинди әйбәт мәсьәлә тап китергәнсең. Бик кыйммәт тормаса мин аны синнән алып калырмын. Зәфәрем табып бирде дип мин аны куана-куана киеп йөрермен. Шулаймы? Шулай. Әйдә мин сине диңгезгә өйрәтәмен. Я bilmiyorum. Yok, ben seni öğretemem. Basmam da. Bana şunlar. Bana da koy. Bana mısın diye. Hazır boyatlara patla. Haydi. Min dağıtayım. Ne şunlar? Anlam ikincisi sana. Oy. Tuhtayla tak yamadan. Yamadan bas. Ne şunlar? Arka. Hazır mısın? Yok. Anladım. Lekin. Sen
Kız Bahriye. Benim yaratkan kiyim ağaç başı. Bunlar jır, muzika benim көңілге birden bir yuvanış. Ben özüm jırшы түгел, benim atam jırшы. Bunlar atam yağı bik muzikali. Әйне яғында андай сәләт yok. Мен көбірек инәйге ұқсамын. Сөз де yok, жыр яратам. Мен көп кінә бұрынғы жыршылардың тауышларын естіп қалдым. Hatta Tuqay zamanındağı Kamil Motiğinin da jırlağanын işitkәнем бар. Рәшит Бағапов, İlham Шакиров, Хайдар Бигишев кебек данлыклы жыршыларны күреп қалдым. Әрәшәдәге Рәшидә прообразы ул Җәвәһирә Сәләхова еді. Қазір инде жыршылар күбәйіп китте. Мен инде аларны айыра алмый башладым. Һәр бер сәнгать әсәрендә
иң элек автор үзе, аның рухи дөньясы чагыла. Бу күптәннән билгеле бер хакыйкать. Күргәннәр белә, Салих Сәйдәшев бүтән килеш-килбәте белән бик пөхтә, нәфис, шибәр кеше иде. Һәм музыкасы да аның якты, нәфис һәм күтәренке дәртле дә иде. Хәер, аерым җырларында кичке тын шәфәк вакытын хәтерләткән моңсу уйчанлык та ачык сизелә иде. Әйе. Тормышта кешенең шәхси бәхете булырга мөмкин, булмаска да мөмкин. Һәр хәлдә ул кешенең үзе белән бергә бу фани дөньядан китә торган бәхет. Ләкин менә аның кала торганы да, хәтта кеше үлгәннән соң килә торганы да була икән. Безнең мәрхүм Сәйдәш язмыш тарафыннан үзенә шундый бәхет әзерләнгәнен сизгән булса кирәк. Һәм бу гаҗәп тә түгел, чөнки ул үзе исән вакытта ул халык мәхәббәтен яулап өлгергән иде инде. Шуңадыр ихтимал Сәйдәш бер вакытта да башкалар кебек дан артыннан кумады, дан артыннан чапмады, дан алдында калтырап та тормады. Дан аңа үзе килде. Bundan Osman Şerif Sünçeli degen zamanın bilgide bir ziyalısına Kirov'a çıktı. Hem onlar ufalatıralar edildi. Şerif Sünçeli'nin enesi Serif Sünçeli bilgide şair. Yani siz anında bile tırmansızdır. Bu Tokay bilen yakın Tokay'ın son oğullarında Tokay bilen yakın münasebetler olgan, onun bilen hatlar yazışkan şair. Sahip tabi iki kitap kaldırıp gitti bina. Birisi onun Tokay'ın Soğanası'ydı, ikincisi Başak Parça degan kitap. Ben eğer okuyacak bilmeydim. Lakin şu kitaplarını indi koluma alıp da ben onlardan ayrılmadım. Dedi Salih ming'a. Men atladım. Yaktı sahne. Qorаңғы zal. Мен шуларның нәq шигеннән үтәм кебек. Узак үтәм.
Nihayet Royal yanına yetip to'xtadim. Sahneden aşığa çıkkaç, to'xtalib da turmuşa, qorong'iroq bir pushmoqqa borib bosdim. Menga begissiydi, tanımni o'zi bisib olam. Atiz bunlarım to'xtovsiz qoltiray. Ayye, men yonaydim. O'tda yonaydim. Hey!
Әмәлгә ашмаган хыял. Миңа күк томаннар артында басып калган бик ерактагы әнә шул бәхетсез мәхәббәтем нигәдер бик кадерле. Бәлки, ул таш астыннан чыккан яшь үлән шикелле саф мәхәббәтем мине гел генә хыял дөньясына китеп яшәргә, шуннан үземә ләззәт, юаныч табырга өйрәткәндер. Бәлки, ул дин буйларының айлы кичләренең тирән тынлыгын ишетергә өйрәткәндер. Бәлки, ул җирдәге һәм судагы барлык җан ияләренә миһербанлы булырга өйрәткәндер. Мәхәббәтнең кодрәте шиксез, аның хәтта караңгы чырай алдында да сәҗдәгә егылырга ярый. Бу минем өчен авыр тема. Һәм бу турыда акыл сату читен. Мин ахыр килеп шундый нәтиҗә ясадым. Мәхәббәт гамәлгә ашмаган хыял. Bu yaşlayınca altınmalıkta derse soruyorsun. Şimdi eğer de bu altınmalık karşına giden kalsa, müdür özünden bilir, başkalar için de sorar. Yani bana bunun kadar ne seninle başlıyor, ne seninle. Bir de koymaktan uyandıra diyenle başlıyor. Bu da olsa, bana dinimizin, turmuşumuzun gayet ağır buluğu, sıkıntı buluğu, karşılıklı buluğu, ruhiyattan ingene varlığımız, zimirle varlığımız, maddiyattan hamazda bölgünlükle düşe varlığımız, açık mesele, şunlardan sen altın balık kayın halkını şuşu mihnetten şuşu tiren krizden çağırın yardım ki belki çağırın. Ağırdı şeş, vardı baş, sarı yollar sızıldı. Ümitler kim, tarih bir üzüldü. Girdim diyor ısrarına. Şiir bilmesine işler. Yok. Yok. Әмма язмыш рәхимле икән. Кичләрнең берсендә аңа ниһаять Ләйлә ханым белән очрашырга туры килде. Leyla. Leyla hanım. Ханым ишетте. Ишетү генә түгел, артына борылып карады һәм кинәт Хәлил дә үз күзләренә үзе ышанмыйча өнсез катып калган иде. Бер юлы айнып киткәндәй булды ул, ләкин шул ук вакытта бөтен зиһене чуалып, бөтен реаль чынлыкны югалтып, ниндидер галәм бушлыгына чумгандай хис итә иде үзен. Leyla mı bu? Leyla şunday bulamını. Мумин, Şüküre kullumun yarabbi. Мумин, Ләйлә. Тагын алар бер-берсенә карашып, бер мизгел тынып калдылар. Шул чагында Хәлил үзенең чын хәленә кайтып, исерек булуын исенә төшерде. Һәм шуны сиздерүдән гаять куркып, артка таба аз гына чигенә төште. Не көтелмәгән очрашу, просто гаҗәп. Ләйлә Хәлилгә кулын сузды. Хәлил түбәнчелек белән башын иеп, аның кулын кысты. Нинди шөйләп ташлады сезне безнең якларга? Шулай соң гына.
Үзгәргәнсез, Хәлил абый. Бик нык үзгәргәнсез. Сәламәтлегегез ничек соң? Ничек кенә торасыз? Рәхмәт. Зор арыймын мен. Ләйлә ханымның үзен бу кадәр тиз кулга алуы һәм шул кадәр гади, табигый сөйләшүе аны тәмам хайранга калдырды. Әйтерсең, бу ханым аңа бер кайчанда мәхәббәт хаты да язмаган. Әйтерсең, аулак урамнарда башын аның күкрәгенә салып, матур хыялларын сөйләп тә утырмаган. Курка, калтырана, чәчәк иреннәреннән дә үттермәгән. Кыскасы, алар арасында берни дә, өзелеп яратышу да, әрнеп аерылышу да булмаган. Әйе, гаҗәп бу, бик гаҗәп. Мәррәт ханым ничек соң? Исән саумы? Рәхмәт. Тап таза. Нәрсә булса ул шайтан. Ул үзе исерек булуын сиздерүдән һаман әле куркып, сорашырга яки ни дә булса әйтергә кыймыйча азаплана иде. Бары томанланган күзләрен Ләйлә ханымнан айыра алмыйча: Әйе. Бу ят хат. Бүтән килеш-килбәте, хәтта үз киеме белән дә ят хаты. Бөтенесе модный күренә. Зәвыклы, бай. Бай. Шулайдыр шул. Шундый байлыкка, шундый югары бәхеткә ирешкән хатын гына үткәннәрне оныталар. Unutmasalarga salkın hem bir taraf karyalıdır şu. Lakin şu vakitte bitmeyle Leyla bit bu. İşittir. Şaktı üzgergen, lakin mattor iti üzgergen Leyla. İşittir boyga üsetişi, tululaşıp gitken, kız çağındağı samimi nefisliğine, üzüm qarı bile durgan xatınlarga gına xas nezakatli güzellik isterler. Yüzü de şuluk, tulu irilli, şistayız. Gözleri şuluk, kara koymalı yaktı gözler. Anıkkı bulasıydı bit, anıkkı bulasıydı. Araşlarınız muhtemelen. Çok başında basıp durmuşsun öyle. Aydan bizge. Opalar yıklamalarını öyle. Minik güzellerdi. Vaktiniz bulsa siz de kırıp çıkar ediniz. Yok. Ben bu kez sizge varamım Leyla Hanım. Bu mümkün değil. Alaysa beni uzak tutmayın. Ne? Ya? İlk rahatları tivakta kıl. Диде Хәлил, ничектер ашыгыбрак һәм үз хәлен онытып җибәрдеме, кинәт кузгалуы булды. Ләйләгә таба шайкалып та китте. Ләйлә ханым читкә тайпылып өлгерде. Нәрсә булды сезгә, Хәлил абый? Oğlumdur. Zarar yok hem kalkma. Диде Хәлил кызганыч елмаеп. Тиз генә тураймакчы булды, ләкин гөнаһ шомлыгына каршы бер тотрыклыгын югалткан гәүдәсе тагын шайкалып китте дә, ава язып аркасы белән нәрсәдәдер сөйләде. Бары менә хәзер генә Ләйлә ханым аның агарган йөзенә, азрак кан җәелгән күзләренә һәм үз башының да бик үк тәртиптә булмавына игътибар итеп, эшнең серен сизеп алды.
Siz isirek bir Halil abay. Куркынып тирә-ягына каранды. Yok mu? İstirek diyor mu? Аннары тавышын әкренәйтеп, йомшаграк булырга тырышып әйтте Ләйлә. Kudayım, siz isirek bilgensiz iş. Yok mu? Halil abi sizge koydular. Siz zinhar kaytınız, yani kaytınız. Ha uzun dinler, uzun duram. Ha. Bir koydan söz sıranı istirek. Ләкин җүләрләр белән исерекләр һәрвакыт ашыгалар. Хәлил дә тизрәк акланырга, бөтенесен әйтеп калырга ашыгып Ләйләгә: Leyla, tutar bakırım. Leyla, seni 25 yıl boyu küttüm Leyla. Sen koyduğumu işitkeç de şuşunda gelip seni izlep yürüdüm Leyla. Lakin sen görünmedin. Leyla, жоғалтқан бақытымды іздедім Лейла. Кешір алсам кешір мені Лейла. Halil abay, siz нәрсе сөйлегеніңізді аңламайсыз. Siz ne halde bulganınızı anlamayısınız. Hayat, gelişmeyiş bulay. Halil abay. Гафу итегез. Яратан түсіңі Лейла. Һәм ул кисәк кенә борылды да, йөгерә-йөгерә китеп тә барды. Хәлил күзләрен йомды. Суны каткандай күпмедер вакыт хәрәкәтсез утырып торды. O, tomşular tamam. Tabii. Tüngü tomşular. Hırkımında yok senin Halil. Şu hırkımında yoksun. Хәлил бер-ике адым алга атлады. Аннары нәкъ каршысында торган салкын баганага маңгае белән сөялде дә, калтыранып үксеп җибәрде.
Яшәү теләге үлемнән көчлерәк. Кешелек дөньясының бөтен тарих буе җыелып килгән акыл һәм рухи байлыгы адәмнәргә нәрсә бирде? Шушы сугышнымы? Кеше үз-үзен алдамыйча тора алмый булса кирәк. Һәм озак вакытта үтмәс, шушы сугышны законлаштырып, кеше дөньясы үсеше өчен кирәк булган чарасыз бер баскыч итеп күрсәтергә тырышырлар сугышны. Сугыш һәр кемнең чын табигатенә каршы килә торган чиркандыргыч бер нәрсә. Бу минемчә бөтен дөнья, бөтен халыклар өчен дә шулай. Шул ук вакытта бөтен илләрнең халыклары җылап, сыкырап, сугышны нәләтли сугышалар. Я, моңардан да зур фаҗига булырга мөмкин. Бер генә илнең солдаты да сугышның ни өчен кирәклеген, ни өчен сугышканын бер вакытта да белмәде һәм белми. Кан куюның чын сәбәпләрен халык бер вакытта да аңламый. Чөнки беркемнең дә вакытсыз үләсе килми. Халыкны сугыштырган нәрсә власть, көчләү, өндәү, үгетләү белән исертү. Бу сугыштан соң тагын сугыш булыр. Тынычлык дәвре озак дәвам итәр. Тынычлык дәвре шактый озак булачак. Хәтта бу ике сугыш арасындагы дәвергә караганда да озаграк булырга тиеш. Әмма иртәме соңмы яңадан сугыш башланачак. Катырак сугыш. Әлбәттә инде безнең белән калган илләр арасында. Әдәбиятка сугыш аркасында булды. Soğuştan başından olduğu kitapta tarafında fronta bu soğuşun meselesini sırasıyla üsluksuz buldum, kan buldum. Lakin soğuşu üsluksuz kan buldum. Aşağı ikincisi bir nerseni sizlere koyarım ki bu da olsa kişinin yaşamaya olan umutlaşır, ümidi, aşaması, kıskası, yaşar diyen nesne bölünmemiştir.
мәсьәләсе. Без хәзер ике телле халык. Бу әйбәт, бу заман таләбе. Әмма тормышыбызда аларның тоткан урыннары бер түгел. Аерма бик зур. Табигать бирмеш бер закон бар. Бала дөньяга бер генә телле булып туа. Һәм бу тел аңа анасыннан күчә. Шуңа да ул тел туган тел, родной язык дип атала. Бөтен дөньяда баланы укырга, язырга өйрәтү дә нәкъ менә туган телдән башлана. Без менә шушы тәртипне боздык түгелме? Үз тарафымнан мин кичектергесез зарури чаралар итеп түбәндәгеләрне тәкъдим итәм. Беренчесе, баланы бары ана телендә укыта башларга. Икенчесе, бөтен сабакларны да саф ана телендә укыту 4-нче сыйныфка кадәр дәвам итәргә кирәк. Өченчесе, рус телен балаларга 2нче елдан, ягъни мәсәлән 2нче сыйныфтан укыта башларга кирәк. Менә шул очракта гына бала үз телен башка тел белән укытмыйча, җиңелрәк һәм камиллерәк үзләштерәчәк. Рус телен үзләштерүдә соңга калмаячак. Чөнки бит әле бала урта мәктәпне укып бетергәнче укыячак та укыячак. Татар балалары шул рәвешчә башлангыч мәктәп программасын тәмамлаганнан соң теләгән мәктәпләренә күчеп укуларын дәвам иттерә алачаклар. Әгәр дә эш шулай куелса, бу беренчедән татар баласын үз теленнән мәхрүм итмәячәк, ә икенчедән әлеге ата-ана теләге дигән принципта әллә ни бозылмаячак. Кыскасы, тел язмышы, милләт язмышы. Татар булып калачак. Башка милләт кешесе шулай башка милләт булып калачак. Милләт, халык югала торган әйбер түгел. Бу безнең язмышыбызда туп-туры бәйләнгән. Без милләт, без халык, biz vatanımızın yuvarlakan halk. Gerçekten bana şöyle der. Biz bir barımızda avulda çıkan kişiler. Bizim de avulda olan kişiler. Lakin bu tam avulama yaralan. Hem bizim yazmışlarımızın ilk işliksen parası kişiler, avulda çıkan kişilerin nükülüsü avuldan ayrılan. Buna bu tüpniğiniz ne? Onu çok hem yuvarlı olur. Nereden bakırsınız facia? Yani biz anlaşız, anlaşızdan ayrıldı. Ana gitken kişi, onu tutan duran avlunda, yurtunda, batasında var aslında. Siz gittiniz. Siz gitgəç bizdə bir yaman soğulatırgan idi. Әмма ул вакытларда сез әле ул йылтытлыны онытмыйдыгыз. Бала кушлар шикелле кушып кайткалы идегез. Ни өчен сез аны соңыннан оныттыгыз? Чакырып дәшеп тә еллар буе кайтмый башладыгыз. Сез еш кына халык дисез. Ләкин йылтытлыдагы кешеләр дә шул халыктыр бит инде. Bir тамырдан чыккан, bir ырыктан үсегән халык. Алар сезгә хәтта әле якынрак та, туганрак та булырга тиештер алса. Яки атагыз исегез, атагызны исегезгә төшерегез. Ул да бит шул халыкның бер бөртеге. Сезгә җан биргән, сезнең өчен тир түккән, сезгә күпме өметләр баглаган ата кеше бит ул сезгә. Siz onun altında bir de borçlu түгелме? Авыл читендә канау белән әйләндереп алынган кечкенә генә зиратта аның гәүдәсе ята. Баш очында ташы юк. Аның каберенә мин дә тагын берничә авыл карты гына белә. Бездән соң белүче булмаячак. Кабер тик җир белән тигезләнәчәк. Bu sizin bir de burşuyum. Maşinalar satıp alırlar, bizden kinedir. Otağınızın bir kendine bir kum taşına yatırıp koyanlar sizin halinizden kilmini. Kiler, pik de kiler, tik
hayatın şigensiz. Ama sizni bilen biz Salimcan bilen Akbike degan g'oddiy avul kishisi dunyoga keltirdi. G'oddiy avul sizni o'zining tuprog'ida o'stirdi. Avul xalqi sizni shushu buyuklikka, shushu darajaga ko'tardi. Siz shuni unutmag'iz, bolakaylar. Eshitdasizmi? Sizning buni unuturga haqqingiz yo'q, anlaysizmi? Bu mening ko'nglim turidan chiqqan eng zo'r, eng qoynoq, eng so'nggi vasiyatim siz